air. Ada problem? Yes. Problem banyak? Yes. Mana boleh negara merdeka sekian banyak lama, air pun ada problem. Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi kalau orang Sabah marah, saya faham. Tapi jangan marah dengan kita. Kita bagi duit. Sudah jalan. Tahun depan, sebagian besar selesai air untuk negeri Sabah dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan. Ada orang janji, kalau saya menang, selesai air tahun depan. Yalah, kami dah buat. Why do you say next year you will complete? It is in the process. It's not a new promise. It's not an election promise. I'm just telling you what is being done. Ini orang Sabah kena tahu ni. Ini TV ambil saya. Ambil dia orang sama. Okay? TV dia ambil semua. Diorang datang